انو پبلک سروس کمیشن ممبر ہے جہتا کار کرنے گئے وہ خاص کر فشریز والا زراعت والا یہ مزن تجربہ وزان تھے ہمارا یہ تجربہ وزان تھا شو ہمارا سرکن جو ہندا کریں شرف دار ہم دیکھیں ہم پروفیسر ڈاکٹر شریف بزدر صاحب کو مساجد وجہ وشت کے مناقشہ تب جوڑیں خیر وشیں ڈاکٹر پروفیسر زرعی یونیورسٹی ایز اے پروفیسر تیز میں تک گئے جو لازم زراعت آئیے شعبہ کہ یونیورسٹی ایز اے استاد نو دربراں چکا وانی نہیں تو کشت و کشار حوالہ گیشت سرپد ماں آئیے زان تو تجربہ شمارا ظاہر کریں جو ادا کریں وجہ چونکہ بلوچستان والا بیچارے فشریز مائی گیری والا بیچارے تو یہ بلائیں تیاب 700 سمتنگ پٹی وہ ہمیں زراعت و کشت و کشاری والا بلوچستان ہر جمگا ہر وڑ کشت و کشاری بھی ہر موسموں بدل بھی یہ گڑا بھی بلے مجموعی طور ہما گندگائیں کہ چوشیں رزلٹ یہ دوئی نمگا حسابہ گندگ نبی چھو کے قدرت نمگا مارا بخشک بتا پا زر پا زمین پا موقع جی وجہ اللہ تعالیٰ مارا گنجی نعمت داتا بلے ماں آئی اچھے فائدہ چس کھنا اگر فشری سے گپا بھی جرین ساری ہے جی تو 100 کلومیٹر میں تیاب ہے جی وہ تقریباً 2,68,000 ٹن سالانہ مچھی کی مائی ماں پیدا کری جی بھلے ماں شرچے فائدہ ضرور گا ماں فائدہ اس چیز ضرور گا نہ ماں ضرور نہ میں مائی گیر ضرور جی وجہ آئی مزن وجہ یہ کہ گوما لینڈنگ فیسلٹی نے یہ اختر صرف ہما گوادر یکی ہستے پسنی آہم آک پوربوش ہو جوڈی ہما انگا وقت سنگتا گوشگان کہ بھائی اگر فشریز ڈپارٹمنٹ کا جوڈی امودہ یک آربری جوڑ بکرا جی آئی وجہ یہ کہ وقت کی لانچ ہے توقاتی مائی ہستے اے گریڈ ہے وقت کی اجالا لینڈ کا ابھی گریڈ کلیئر بھی جی آئی مزن وجہ یہ کہ تو آکھانی تو کا دور دے یا ارے ریڈی سر ازور ہے تو لازمی آئی کوالٹی خراب بھی جی وہ تقریباً 29 سی لینڈنگ فشریز شاہ اگر کراچی ہے تو بغیر ہے تا گوترا جی ای گوما 28 است لینڈنگ فیسلٹیز است گوما بھلے معاشائی فائدہ چست کھنگنا ضرورت ہے میری خیال کسی کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا گرانٹ یا مستے چن کسال کہ گرانٹ ہم یوٹیلائز کرنے گا واری بھی ڈریجنگ کرنے گا وارے چھ گپ جانے گا وارے چھ گپ جانے گا پھرے گپا ہوئی چی نہ بھی ایک عمل ہے ضرورت ہے وہ ماوتی فیسلٹیز نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مطابق جوڑ بکھرانا پرچہ کہ وقت کے ماں ایکسپورٹ کرانے ہاتھ درست ان چیز آنا چاہ رہا وہ باقی چیزیں کراچی بیسڈ ٹرالر ہستوں درست امود شمع علاقہ فشنگ کرنا سیدھا برنتے کراچی یہ نامہ بہا بھی ہوتا میں نہ مرتمہ فائدہ گرسی نہ میں مائی گیرانا فیسلٹیز رسی دومی ہر چیز کے ماں برگان میں ہوتی پروسیسنگ چاہے مدک بھی یا مائی بھی حالانکہ کلمت علاقہ ہما شرین چھو مدک پیدا بھی کہ انٹرنیشنلی آئی ڈیمانڈ ہے یک زمانہ کے میں یاد ہے کہ روس ہے یک کمپنی آتت گوادر نشتر کہ ہر چیز کا فریش ہے مائی شما گرے ما امروچ ما ایئر ٹرانسپورٹ کرنے ڈنڈا برنے بھلے فیسلٹیز ہوتا نہ آتت ہمیں وجہ نہ ہو دومی انلینڈ فیسلٹی بڑھائیں چیزیں ماں یہ میں ڈائمنڈ یہ میں نہرند یہ مرچہ بادہ یہ چوٹی ویلت یہ درست تانی سرا کی است ما شریعہ کی است فشریز کار بات خود کرا اگر خاص کر نصیر آباد علاقہ تو جانے کی وجہ سے بلائے نہر تشگاں بھلے ڈنڈے ملکان چے مائی اما برنج فیلڈ ہے تو کا مائی یلا دیں یک کے تو ارچے کھر ملور کے وغیرہ آوان ہم ورنت نیست نابود کرن دومی نیمگا ہارویسٹنگ ٹائم آوان ہمچم بلائیں پیداواری رسی کہ نہ صرف آوانی جندے گزر لوٹ ورگے پورا آوائیں بلکہ چپ شاگرد یا لوکل مارکیٹ آنی سرا ہم
उतीशर मार्केटिंग करना केज कल्चर मर्चे बांधा दुनिया है था बाय गए मसला ये है कि मैं मर्दमाना शौकस थे कारखाना का लोटा भले आवाना सीड जुविनाइल है जरूरत बाज जवान मतलब आसराती नबूह के बराबर है बिल्कुल बाज जवान वजह बाज अहम नुक्ता बेशु कि मैं कुदरत ने मगा दाते गई नियामत बाज ज़ेरे द्रोशवा भी या कोरान द्रोशवा भी कि मागा माईगिरी साहब माई वदी बेकने माई प्रोडक्शन बेकने भले शर्त शिंग कि मैं आवड़े सरकारी अवाला हम को मदद नहीं आवड़े सहूलत आलकारी नहीं तो हमें वड़ा मैं द्राइन चीज़ दाते के कुदरत दाते की चीज़ा में आवड़ा नगवाज नहीं तो बाज़े मामला तस्ता आवाजा डॉक्टर प्रोफेसर साहब चूँकि तो एग्रीकल्चर प्रोफेसर है हमें बड़ा वाजा में फिशरीज़ वाला जो उसको था ज़राअत वाला हम किशारी वाला हम बलूचिस्तान है हर इलाके वती एक मौसम है मतलब मौसम अमराइया ज़मीन हम बाज़ वशे ज़मीनी पकिश्त किशारी वाला बोले मजमू तौरा माँ आवड़े प्रोडक्शन मनी अला बुआगा नहीं ये बुनियादी सबब ची चूँकि माँ में मर्दमनी वहाँ गए या कुदरत दात की डिमांड है जी डॉक्टर साहब कुल पेशा में शमाय में नतवारा पीटीवी बोला ने शायद टीम है और शायद सामने इधर गुआंजे तो मौका दासा गल वर्क ने का तो मैं एग्रीकल्चर कसने मैं मजे इशू ऐसे मादाई का मकेड किसारा को मा फेस डाडा वाला तर्ज ठका हम कहने 7 साल मैं किस्त कसते मादाई का हमानी चका चल को मैं जदीद नोखे टेक्नोलॉजी कसते मैं ज़मींदार यादें का मुस्तफीद ची बिकने मैं बीज कसते हम कहने बीज हम चकारों मैं ज़मीन के टेस्ट भी चाहता हूँ ज़मींदार अवेयरनेस भी चाहता हूँ कि मैं ये मिट्टी टेस्ट करना किसा खादा इसकी ज़रूरतें अहीं चका मैं खादा यानी टेस्ट ची बिकने लेवल चका बिक चाहता थी लेबार्ट्री नेस्तों या ज़मींदारा नहीं फलवाशे चाहिए सुस्ती हो डुमी के से मैं गुरा मार्केटिंग इशू है मैं ज़मींदार बाज मेहनती है मैं चका कुदरत एहसान हो मुझसे मैं गुरा बाज जवाने नो लेकिन मैं बदकिस्मती है मैं ज़मींदारा प्रोडक्ट अस्तनी ये मुनाफा मिलक चाहता थी फ़ायदा मिलक चाहता थी तर्जा मिलक नहीं बिगने नहीं वजह है अर्गश के मार्केटिंग ची बिगने आजकल जदीद दौर है इंटरनेट थ्रू मार्केटिंग इजली बेस भी माँ दाई का हम कहने तर्ज कसते हैं मिडल मैन यानी सेमी मर्दम कसे मैया बनो श्वशकों से शोध से फला मैं गुरा मार्केट है पोजी मैं खजूर जायका ने माशे पूरे दुनिया ने बाज वश जायके बाज जो है नहीं लेकिन शागिंदे दाई का अगर मैं क्वेटा निश्चित का तो मैं गुरा इधर ईरान वाले प्रोडक्ट कसते पैक भी सिखा बना गए मैं वाले अब खजूर कसते ये मार्केटिंग का माँ ची गिंदगी हो शायद से अलावा मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी एक्टिवली कार रखने के फती फलवा गवर्नमेंट भी छिए हिम्मत ताकत करें दगे रिसोर्सेज लेकिन छिए ज़मींदारा भी हिम्मत खनक चाहते हैं दिमा भी है फती मिट्टी कसते ये लेबार्ट्री या टेस्ट करने आया कितना खादा में डगारा ज़रूरत माँ खादा जीरा दिया कितना फसला माँ खारा किसा माँ देखा 7 साल भी तो माँ कहने फसल कस्तो हम चल गो नी मौसम थी चेंज भी थो थी याद कगो हमें वस्तना ना मार्फती खिर्द किसारा है तर्ज चेंज करने चाहिए दुनिया अगर वक्ता को निखा तब्दील भी है यकीनन मार्फती तर्ज ज़िंदगी कसते हैं ज़मींदार हफ्ती चेंज करने चाहिए इर्गे इलाका हुई अस्तो उदा मनुख यानी जो प्रोडक्शन सोचे के गिफ्ट करो स्पेशली नी ओलिवे मथरा गलवा रखना अगर 10 साल 20 साल शा पेशा गिंदे मैं गुरा ओलिवे अवेयरनेस नेस्तो हालांकि मैं गुरा जंगली जैतून कसने दाई खा मौजूद है नी जहन मा ए शौकत को पैदा भी तो ठीक ठाक किया कारा खनो को मार्केट इन बीस गारों और ठीक ठाक के प्रॉफिट आगे को हमेरगा थी कर दे इर्गे प्रोडक्टों चूँकि ज़ाफ़रान है ज़ाफ़रान वस्तना बलूचिस्तान बाज़ आइडियल है मैं सॉइल मैं माहौल कुल मा बेनिफिट गिफ्ट करूँगी लेकिन मैं देखा ज़मींदार कसते फलवाची में डागना हमेरगा ग्राउंड नट है दुमी लफ्ज़ा माहिया मूंगफली गश्त कनो अहियत पॉसिबिलिटीज़ अस्तो माजवानी खा गिफ्ट करूँगी खमेड़ा अगर मैं ज़मींदार हिमता खां जदीद तर्जा अपनाइनी और स्पेशली मार्केटिंग फलवा बे तवज्जो है माँ मेहनत भलाई खन को लेकिन मार ज़मींदार कसते मुनाफा ची मिलेग नहीं मिलेग चाहता थी मैं गुरा भलाई अपॉर्चुनिटी माफती प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि माफती का मफ्ती मुल्क ने माशवाच को माँ दरे मुल्क इजली दें दात कत नहीं आजकल तो नेट इंटरनेट है दौर है डिजिटल मार्केटिंग के हमेशा माँ निश्त का छे बलूचिस्ताना माँ तुरबता मकराना खाराना माफती निश्त के हमेशा हफ्ती से दुमी मुल्क ने माँ माफती श्वश और ठीक ठाक के मुनाफा गिफ्ट करो अगर मैं ज़मींदार हिम्मत आखा बाजवान हिम्मत अल्लामा कनेगी ज़मींदारा पदा सरकार मसले ज़िम्मेदारी हस्ते कि आप मल्लू के वास्ते आसराती सहूलत जोड़ बेकम मल्लू कन कुमक भी जोड़ बेकम एग्रीकल्चर तो कांची पॉलिसी कानून निज़ाम जोड़ बेकम ताकि बसगरानी वास्ता या देखांकारन वास्ता अच्छे राम वार भी कि आप ज़राहता गो हब शौका बेकना वा ये प्रोडक्शन वा ये पैदावार पैदाइश
گیشا چگیش بھی وہ مارکیٹنگ ہم ضرورت اس نے پرچی کا چیزیں پیدا کرنے کا مارکیٹ ہے ہم ضرورت ہیں کہ یہاں شر موزب رسی کیا ہوتی پیدائش گیشا چگیش بھی کرنا تو اڑو جنجال مختلف ہیں دوشمو ہستا بلے شرط ہیں کہ شانی درست سے ننی والا سرپرستی اور کارکن کی ضرورت ہے وجہ عبدالسلام بنیادی مسئلہ تو وتی جگہ ہستا بلے ایک پرائیویٹ سیکٹر کسے فشریز نے مگا کارخانہ لوٹی یا ماہیگیری والا یا زراعت والا تو لازم یہ آلات ہیں تو کا یہ چھ لوازمات بتو کنا چھ آئیے کار بتو کنا کہ آگا کشت کشاری اب منائے نہ لوٹی اگا اوڑے کمبا کو آلات نبو کا باوجود ادتی خیال اچ گپ چھ بتو کنا پوائنٹ ہمارے سب دو چیز یا کہ تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لازمی بات دے مارا ہوگا 50% یا 51% کے پرائیویٹ سیکٹر بھی باقی کے گورنمنٹ نے مگا بھی آئی خاطر لازمی ایشن کے آئی ارچنگ کے ایڈمنسٹریشن یا کنٹرول بائی دے پرائیویٹ سیکٹر دستان وہ ہمیں نیمگا نو بات دے مارا ہوگا آئی مثال میں نے یہ وردات کریں کہ خاص کر یہ جیٹیز جوڑ کرنے گی یا پروسیسنگ یونٹ جوڑ کرنے گی گورنمنٹ آف بلوچستان یہ چیزاں نو سخت دیما انکریج کرنے گئے دیما بڑھے گئے بلکہ پاکستان لیول ہم یہ چیز بڑھے گئے دومی کا پیش ہے کہ کولڈ سٹور ہر جگہ مرچ باندھا ضرورت ہے نون اے وقت اگر ماں نائے گپا بھی جانا پنجگو رہتا یک کے جوڑ بوتا وہ یک کے تربت جوڑ بوتا پر بجلی ہمیں چو گرانے کے پرے قیمت آئے لیکن سولر سسٹم انو پیدا کینا اشارہ پرائیویٹ سیکٹر اداتا گنتے اشارہ چلائے نہ گوانستے لیکن ساری چو بوتا اگر نائے بوتا منی خیال ہے آمی نے ٹھیما کہ ہر قیمت $6 یک کھلدار یک کلو واسطہ بوتا تو ٹھیک نہ تو آئی مال ضائع بوتا یا آج خیرپور ہے تاجرانی محتاج بوتا گند کیا ہوتی کریٹ آنا ہوتا دور داتا گند سامان آزورتا گند بڑھتا گند اوڑا سی ماہ شش ماہ رن چیزیں پیسہ داتا گند نہ داتا گند بلے ہنو کے ہستے پروسیس بے گئے کولڈ سٹور ہم آئے گئے وہ پرائیویٹ سیکٹر ممشن نے مگا بعض دیما بیت دومی کیس کارپوریٹ فارمنگ دننے ملکانی ارچنگا کے بلا بلائیں کمپنیاں آلوٹت کی چیزا دیما پہ بارند بھلے پرائی خاطر بلائیں ڈگارے آوانا ضرورت تن وہ آئی مارکیٹنگ گوڑا آوت کرن چونکہ واجہ گپ جاتے چھے خاطر اولے و خاطر ہے حالانکہ 6 سال خاص کر دشتہ علاقہ کوٹی کے فصل تیار بوتا یہ نو درست اسی شار و برداشت چلا گئے تا دے میں ستمبر رہا لیکن پرائی خاطر پلاننگ کرنے گی ماڈرن ٹیکنیکل استعمال کرنے گی اور گرین ہاؤس ٹنل ہاؤس یہ چیزیں نے میرا بعض توجہ رہے گی بعض جگہ 4 ایکڑ 6 ایکڑ 8 ایکڑ سر ہم یہ چیز بہے گا نون 2 ماہ ساری ہے شہیران ٹماٹر آ گیا تھا 200-250 روپے انڈو کیس $80 نون بائدے کے پریشی خاطر ہے یا کسانی یونٹ ہے جنک بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے پبلک سیکٹر ہے نا یا پی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے تھا تاکہ اسی پروسیسنگ بھی وہ کولڈ سٹور آنتے بھی ارکدی مارکیٹ بھی اشار دیما بارے گی پرے تنکہ مارکیٹ دیما ایرنا کرتگن شاہی بید مارا ترقی نوید یک دے کر پاسے منتر کو شگاؤں کہ دشت بہترین علاقہ ہے خارا نیتا امین کا کرپاس شار بیا گئے کہ درست ڈیرہ غازی خان لیبر و بزگر آتے گئے تبھی نشتہ گئے 2 یونٹ پروسیسنگ ہے او دا لگی تھا بلے تربتا انگت ایچنے نوشکی انگت ایچنے اجدہ علاقہ تو میں بیا گئے اللہ تعالیٰ خاص کر کرپاس لنٹ کیست میں شب سردند روچ گرمند یہ بہترین سیزن ہے آئی خاطرہ آئی لنٹ چمکداری خاطرہ اگر ماں بلوچستان نام آئی شر رجسٹر کرن لیورپول ادیم رہنے تقریباً 560 پر پاؤنڈ مارا قیمت زیادہ رسی وہ فارن ایکسچینج ہم مارا سی نو چیک نگان درست میں شرنگ کر پاسا سندھ پنجاب برگان او دا چونکہ گرمی ہے تا نمی زیادہ برنج ایک شارے وجہ تو آئی کوالٹی چو زرد گردی خراب بھی وہ بلوچستان ہے گناہی اوار کنن گوڑا ٹیکسٹائل مل لانا دے میں رہتے ضرورت ہمیشن کی جننگ فیکٹری بائی دے کے پرائیویٹ سیکٹر بیت خاص کر دشتہ
خاص کر نوشکی ہے وہ خزدارا باید کہ جنک فیکٹری بھی شاید دو فائدک بھی یا کہ تو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ آئی سک کم بھی جی دومی سیٹ ایک مدنی ضرورت ہے وہ سیٹ لوکلی پیدا بھی آئی کوالٹی ہم شرم بیماری ہم نے استے نو وقت کی مار زمیندارہ ضرورت بعض گرانی قیمت ہے تو شسند پنجاب لوٹ آئے نا آوانی کوالٹی ہمیں چوشاد نہیں چونکہ میں جندے ایکلمیٹائز ہوتا ہمارے علاقے تا شر پرفارمنس باید اینے مگا پرائیویٹ سیکٹر زیادہ بہتر ہے باز جوان پرائیویٹ سیکٹر علمی ضرورت ہستے پچ کے پرائیویٹ سیکٹر لازم دنیا تو کا ہر شعبہ زندگی تو کا ترقی ہوتا تو تو کا گورنمنٹ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ ہوتا ہے شریک داری ہوتا تو لازمی یہ دیمروی مسترے سبب جوڑ ہوتا تو باید ان مگا کارکنے کو بھی اور پرائیویٹ سیکٹر ہم واحدار ہیں کہ مختلف حوالہ کار کنگائیں بلے سرکار پدا ہمہ ذمہ داری بھی کی شانی انکریجمنٹ سیکنڈ دیے گئے واسطہ انچیں راہ جوڑ بکاں عوام دیے گئے آسراتی بیداں یہ مردم دہکان و بزگراں کہ ان کا کارخانہ لوٹاں اور ہمارے نظام کے بھی مارکیٹنگ یا یہ درائن چیز کی باں بجلی دروشمہ باں یا مرچوں سولر اپ کا یہ بلائیں نعمت تو یہ بلائیں کاراں کہ ان کا دلگوش کر زنگو جی وجہ جو کہ ماں گپاتے ہیں ڈاکٹر بزدر صاحب کے مزن دیمروی سولرانی بوتا سولر شمسی توانائی وجہ بلوچستان پورے دنیا تو کا ایک مزن تبدیلی ہوتا تو یہ حوالہ بعد ہمارا جی ڈاکٹر صاحب بالکل سولر یکی بعض مزے نعمتی ہیں بعض جوائیں گل والے جی کہ معاشی سے مستفید بھی ہوں لیکن کمنڈا میں زمیندارہ اسی بارے میں اویئرنیس بھی ضروری ہے کہ سولر روز سارا چل گئے چونکہ آئیں وسط نہ کوئی خرچہ یہ ٹائم یہ انویسٹمنٹ فضا ڈائیں یہ خرچہ نستے ہیں لیکن دمی پھلوا کرتا گنتا ہے میں آف کستے ہیں کنٹینیوسلی بنا جگہ بھی نہ روگیں اور زمیندار سولر ٹھیک ہے چل رہی نہیں لیکن کم منڈا سوچی سمجھی آٹے میں آف ہے ضرورت ہے ہم آٹے میں چل رہی نہیں تھی یا ارگے سٹور کھنے والا ہے تالاب ہوتی بلا او سٹور کھا داری لی ویلا کی ضرورت کفت ڈافتی فصل آباد آفا لائی ہچو مجوی کے روش سارے سولر تفریح ہے آف ضائع بھی اگر ہمیں کا آف چلانا سرات کو تو نہیں یہ وقت اگر ماگندوں سے میں بعض ایریا نے ماں آف ہے لیول کستے بنا 900,000 فٹا بناش تو لیکن خوف ہیں خدش ہیں اگر حالات ہمیرگا سرات کو ہمیں سولر میرگا لگ کو تو مستقبلات یہ شود سے بنا جگہ بھی رہو تو سولر بوں اگر میں گرا آف نبی تو اڑا میں سولر چیک کرا رہا ہوں میں کرا نس تو ہمیں وستنا زمیندارہ سولر پجی کا آف فصل لاگ چاہتا ہوں آف ہے کھمیں ضرورت ہیں اور ہمارے میں بنا آف آلائی ہمارے میں ضرورت ہے نہیں گندی میں کستے ہیں گندی میں آف گیس تروشا پتا ضرورت نہیں پورے آئیں سیزن کستے ہیں